July ni som pariat thota ni sang ni som ni pane ni e Mizoram Zonal chung kuata in Java in du sakna chipai kan buka chau tun trum kan video hian Barmaram tual chung in dona chanchin thar ber kan ngai thla in kan thli ho don ani Karkalta ni ngani July ni som pali ni khachung khan Barmaram hun sang in kana chuaka Burma Sipai Military Council Sipai Somruk panga anti thu National Unity Government NUG chuan thu chua siamin antalang thu chua siama antalan zathi ahmuna thi takaya tamjok thei thu le in kan hamuna chuan sipai tamjok anti thei thu ba ka ni khachunga hliam ringot po sipai som paruk anom thu talan ani thu neina pong latu sipai howin mi pui tharum manga ra bele tilum na an tho reng awangin mi puilamin mani dam kho chhuana na lo inven theina right mangin mi pui defensive war chu bei me kania June ni sari atanga July ni ruk thleng thlaka chungin Burma sipai lama hian sipai zaria somkua chuang an thi ni in NUG chuan thu chuan siama Myanmar rampuma mi puiten sipai thu neina le lal throna chu Myanmar leilunga ta ti topa Federal Democracy tundin theinan rambuang taka kong zona te chu state le region sanga ankal pui mup reng ani mi pui kong zo be pui thlang na chu July ni sompali ni khachungin Mandalay region a voi ni Sagain region a voi kwa nei ani thu chua tarlan ania heng ba ka hian people defensive war kum khachungin Burma sipai hi singkhale sanga chuang an thi to liampo sangli zaria chuang anam to thu NUG sarkar hnuai Defense Ministry Department chuan thu chua siamin anta langbok thu chua talan te chu ni kum sang ni somni pakhat June ni khata tanga kumin mei ni som pasari thlenga record la khoma tanga puanzar ania ma se Myanmar rampuma in kana a sipai thi le liam te chanchin kim changchu Burma sipai sarkar lamhian an puangzar velo thungani National Unity Government NUG sarkar din ani tanga kum khachungin mi pui veng him tu pol PDF battalion zani songa pasari din ani towa township base mi pui veng him tu pol VDF te po township somni panga mumal takatin ani to ba ka Sagain region le Magui region chunga kongpui poimo tak za som kwa chuang da chu PDF pol sang in an thunun to thu don ani bok choti rualin PDF te nena in thunzom local PDF te urban guerrilla pol zanga chuang chu om jenei taka in dona ma chon ho thei tura in rel bol vek ani to thule chu aya thajok chain of command nei chuwa mel marten woi chimita ne vek thei tura in puwa cha angai thu National Unity Government NUG chuan thu chua siamin anta langbok ani Mandalay Ongme Tazan Township District Court bula Military Council te kemle Chiamia Tasi Township chunga India Consulate Office Sira Military Council kem te chu July ni songpuri tlailam khan Mandalay khopuya rol rala chepolten vompo bom mangin an bei thu rol rala chepolten thu chu siamin antalang July ni songpali ni ngani zanda sarile dariat vela khan an boma District Court bula Military Council kema sipai panian thia India Consulate Office kinga Military Council kema meiche police pali an liam thu Mandalay ya rolrala chepol bo mui pui chuan thu chu siamin anta langani thile liam te hi BBC in an fin fia ri lo thu anta langa Military Council lam te hian an changlet via rolrala chepol te thile liam an omlo thu an thu chua chuan anta lang bok ani kota hian embassy a hian rum khat bok an neya embassy bulthi an beitumna arei tua mi pui ven thona wagin an pam trule thini in an soi Military Council ten sarkana an lang lim khan duty an tam zuala nimin lam khan hliam na tak mi paruk damlo ina an enkol thu hriatani tukin lam boruak ero chu kasalo tin Mandalay khopuya rol rala chepol bo mui pui chuan soi he in beina hian Mandalay khopuya rol rala chepol pol pathum ten bei pui an thlak thu hriatania tual chung mi ten an soidan chuan ni jan khan Mandalay Ongme Thazan District Court bula ral thuam ri hriatania July ni sompanga tuk dai to po khan Mandalay khopui chunga Military Council te an duty na sa hle ti thu don ani bok rule anga vervek rule putarapol kan ti mai thin
Burma Military Council sarkar chuan National League for Democracy NLD member mi duap le mi le lo te hmang tangkai in thlan pui an buat sai tura kum sang ni somni pathum kuma thu neina an chel zui zel theinan NLD ticketin MP le MLA dintir an tum hle ti hriat thoi ani kum sang ni somni kuma general election result thlau thla a pompui lo tu Military Council sarkarin dan dik lo taka an hmalanga zong hi politics taka dananga thil ti niom taka lantir an tumo wangin nakum sang ni somni pathum in thlan pui chu sipai thlo party USDP le asangoi zon pui te ne na tang duna in thlan pui bua sa hi akong om chun ni in an hretlatani NLD member then kha sipai sarkarin athunun theito mi pui te phasan tu te chu sipai sarkarin hmang tangka in Yangon khopoya NLD headquarter office hontir le atum ti hriat ani bok hei hi Military Council sarkar dan lowa din chu dan anga din niom taka khovela inlan tir atung wang ti hai rual ani lowa NLD headquarter office honle chungchanga hian NLD hruai tu ong san su chi chuan party hruai tu te sen bi in an omlai ani wangin rem atilo bur to ni NLD Central Working Committee in July ni nga khan thu chu an o siam towa NLD headquarter office hongle turin tu ma thu neina an pek lo thu chiang takin an ta lang tin July ni kwa khan thu chua siamin an lo ta lang to boka Military Council sarkarin dan lo taka in thlan pui bua sai tura ma alak mek hi kan pompui lowa kum sang ni somni November thla in thlan pui result hi mi pui te du thlan de dik taka tanga lo chuak ania kan za sak tur ani anti sang ni somni in thlan pui result kal zonga malak na reng chu pomlo vek ani NLD chuan anti bok Myanmar Navy chuan a chevel ram Vietnam Indonesia Malaysia Singapore ram te nei ang tuin hoi long ta chu a ona a rei to hlea chu tiang submarine nei thei tur chuan kum sang ni alo her chua tangin nei tumin nei thinglu khongin tran ala ka wangin tuna hian sikon han tuin hoi long pani lai ani to ani Burmese military tan ral thuam da chu aram leilung hausana khor chuakin du thalin alu zong a lei thei ngei chu arinoma ma se submarine tuin hoi long chu adu hunhuna lei mai theilo na chan aum ta thung ani human right kan ti fo thin mi hring dik na chan vo hi kong sang in sipai sarkarin abo chiat fo wangin European Union EU ram chuan Burma Military Council sarkar hena ral thuam sal a khap ta wangin European ram changkang tak France Germany le adang ta chuan tuin hoi long chu anei theilo ani chu tiang thowin Asian ram South Korea le Japan ram atang point nei thei dan aum lo ani India ero chu Myanmar Navy tan Russia Navy manri kilo class submarine pakhat chu chei tha in sang ni somni October thla khan alo salve towa hei hi Burma long sipai Myanmar Navy tan tuin hoi long anei ma sak per ani hei hi kanau sia dan chuan India hi na salawa thil thon pek a present liu ani anti thung Indian Navy hian Russia sarkar he na tanga a lei hi kun som thum pani nuwa lo khal chul hle to ma se cruise missile kha a in vuwa wang mai sia min ong hlayan sipai tan anei hlim khan alom lu tuka aka a kuzung tangpo rol maila min se mi arin om lawani ti tur khopin senior general min ong hlai a hlim nui vur mai ani an tuin hoi long nei thar chu kol pasal thaming thang min e thein kha thua tin ming an phua India ram hian ram a hausak bik lo te reng nen engwang ringota Burma sipai fir kho le ngal ta na chu tuin hoi long chu lo pe nge kan ti mai thei he hian India tuipuya China thunei na le ram ho chin do le na chikhata tan ani thei bokang Myanmar Navy chuan vaipa man lui sikon han tuin hoi long chau an kol lawa China ram atanga tuin hoi long anei le ta chu Military Council sipai ten thunei nan pong lang nu kum sani somni pakhat kum top December thla a Burma ramal thleng to khania aming atan hian manlai kol pasal thaming thang min nia chio ti na tin an phole ta nge bokani China le India ram ta hian Burma ram leilung hau sakna le aram omna poimo ji hi an tha chiang lia thu nei na changmek sarkar a piak ton lungoya an ram theu sum do na lama hlokna tel cheu theinan rem hre taka an ro man ani deuh ber mai China howin an pek mini chio tin ti tuin hoi long chu
Mingtai pania torpedo destroyer vua chi 1974 kumdaya manto second hand tho ani Chinese Liberation Army ten a design mel mang lui a thin to ema wangin an man deu to lo ania a thlona an hmu chu kalome ti thu ero angai thung tui hnuai long pani China le India ramin an pek ve hi a thlon ani mai lowa thuneina a chil sipai lalpa hian heng a thil don te wanga lom thu soinan aram leilung ho sakna le leichung atagin heng aram leilung ho sakna te a perenga natural gas ne ti cubic meter million tam taka siak chuak renga Myanmar mi puite mi hring dingna chanvo ra be sakin democracy hi an pong sual mek ani ber mai ngolle viewer te hne nangen na hanjep ve leila viewer te jinga kan channel mina subscribe saklo te khan subscribe milo me saka milo subscribe sak ve ngai turin kanan ngen chawa tin kan video upload har te in lo dona in lo mu ngal zel theinan notification bell kha in metanga ola in da don ya in java in du sakna sang ber kan hlana che u